Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Tumiasbih wallah sungani na madadalam ko mga langit ag usulupa. Askanian sulbilawa na mabagral bilawa na maungangan. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Guskanian so iniliyunian so mga kafir apid ko ahlul kitab ko mga ingbiran ko paganayaliyot. Adini upipikir no basiran pekaliyo. Agutiang kediran na pekalinding kiran so mga puta iram puung ko Allah. Na tialing umaan siran wallah sa arang-arang adairan mapagitong. Agu ini titik yang ko mga puso iran so kalak. Sa pupemina sa aniran so mga walairan sa sudun so mga limairan agu so mga limaw miya maratiaya. Kukambuga wakiran. Nakwakan sa tuma. Hey mga nalantas si pamikiran. Ustayan. Giyanan so sa gurumpong nga Yahuda subanu an-nadir. Amiyadin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nipusada iyan siran sadiran gerubatan na dinin siran mambu gerubatan. Nabiyaran ka siran so kapasadan. Nabiyugo siran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kiaawaan iran so mga kutairan aaya kapipikira iranon na pekalinding kirang kurunda o mga muslim magusubagr wala subhanahu wa ta'ala na da amiyang batas iranon. Sa mini tanak iran suda sa itungan iran. Sa miya sa gumparak siran saad na sumiyungon ko mga ingid sa Syam na adumpan na si iron sumiyong sa Khaybar. Sa ayabu kaya awidon iran ko mga tamu kiran na sudiyan ka akakenaw unta iran. Nasu kegenatan iran na mga tamu kiran nagu mga walairan na piya minasa iran ka ubakang gunai mga muslim. Sa inugupan siranon ng mga muslim ko kaya paminasaon asik sa kirang ko dunia ko dairan pankisampay kumala asik sa iran ko alungan na mauri. Sa sumanga asinde iran na inisenggayar ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa rumbu sa kukuman wala subhanahu wa ta'ala. Sa demam bagi-bagi ko mga sundar wa gumiubat. Sa inibagay so kalaan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga muhajirin sa pimbagi-bagi iyang kiran. Naad na biyagyan yan na dua kataw ko mga ansar sabab ko kapakapagungaya iran sa mala. Ustayan, inisugu Allah subhanahu wa ta'ala so kakwaro at tuma o mga lalantas si pamikiran sa so kiarum baaniran na kerumbaan mambu usala ko kira na magukit ko dataro inukitan iran. Sa giyang kanan na ayat na isa na napkepuunan o kataks manakiyas ko kapengukum ko syariah islamia ko kiyapa kay niyan ang mabeluya pasudan o kukuman na Islam. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Udah kiran suratan paliugatan Allah so kabugaw na tangkada siksaan yan siran sa iku dunia agu bagian iran ko akhirat so siksa ko neraka. ذلك بأنهم الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Giyuto na kagiyas yang kairan swalla agu susugu iyan. Nasa tawasang kaaniyan swalla na mataan na swalla na mabas ni siksa. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Da apiata iyo apid sa kayo wa kurma. Udi na inibaga kiyo ang makaatupoy ta dunyan. Na sabab sa idin wallah. Agu kagi siksaan yan sa mga pasik. Sungkli da pliyo kwa gama. Ustayan.
pedenan sa siksa wala subhanahu wa ta'ala ko mga Yahud ko kiyaso pakairang wala subhanahu wa ta'ala. Sa sukyali utakiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyaki pamataian sa mga asindiran sa pangangalakiran. Sa kepa kayo to kumasa agi ikatidawa akabinasa ko mga pedasyay aad na gunan yan sa pantag sa kataban na kuridwe. Amay pamangkada abaw hikmah na di kepakai ubabina sa aso pamumulaan nagi ikang gunaan. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Gusto nga ni na inibigay wala ko suguya na pungkiran. So tiyaba na tamo. Ada niyo kau sari sa kuda aguda penaunta. Sada amiad niyo nakatidawa. Agyuto subanu an-nadir. Narkoto Rasulullah sa tulabus. Ugaid na swalla na pagkipagsiyan ko mga suguyan sutawa kebayaan yan. Kaswalla ko kalangwa na siya'y na dabilawa na gumagawson. Ustayan. So mga taban na tamo kami taban sa daukit sa katidawa akyaw saran sa mga kuda agu kamba talo. Nagyang ko to ang mga taban na bituan sa alfay na tulabu sa kapaaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa daabaon kapaaro mga sundaru abiran mapumbagi-bagi. Sa siyo to pagandun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aadnar ko no mga lulutian na sumbawata anu Hashim agu sumbawata anu Abdul Muttalib sa dirong pedsusala koro na mga lulot. Uad na kipantago ng mga miskin agus mga padainaluyo ayat. Kaandi kebalo ya sirimpi ng mga kawasa sa siranib seweto na dirumpad sa mga miskin. So mga tamo katabang kuridway ya alfay aguso taba na anfal. Tamo kami akwa kuridway sa minggulalan sa katidawa na hialal ko kapusan na nabi. Adad nanan mahalal kumiyaw na anya na mga nabi. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sungani na inibigay wala atabang kusuguya na pungun ko mga tao ko lipungan. Narkoto wala gura ko sugu. So Muhammad, gura ko mga dada sebu nabi. Asum bawata anu Hashim aguso Abdul Muttalib. Gusto mga ilo, gusto mga miskin, gusto kalang salalan. Kaandi keed nagi isiniriga anu mga kawasar kano. Nasungani na inibigay kano Rasul na kuwaan yus kanian. Nasungani na inisaparian rakano na tapalak niyo. Bukalak niyo Allah, kamataan aswalla na mabas ng siksa. Ustayan, sulangwa nakaptidawa ang kumanga ing dadataro miyang gulaw la kaubanu an nadir na dataro to ako kumaniya nakapaara tulabu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa inaliwin yan so mga tawa kapumaganon. Pianu tulo Imam Ahmad amya kapuong ko Umar radhiyallahu anhu amya adin sumanga tamu ko banu an nadir apad ko tamu kapiakan dudwala subhanahu wa ta'ala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kausari mga muslim sa kuda agu unta sa miad nutuar katulabu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giinyan ipagper ko mga pamilya niyan nasub kelambaw nagiinyang gusto on salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala kaandi iked nagiisirim pinang no mga kawasa sa siranip sewiton sa kawiwiswisanon so mga miskin. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Reko mga miskin na mga muhajira siran uto supia kaliyo sirang ko mga ingdiran agu sa mga tamukiran. Sukipantag sang kuto atamu kafay. Sa kupluluba siran sa kalbihan na punong kuwala agu kasuswat. Agu tubangan niran swalla agu susubuyan. Nasiran uto nasiran so tumiuman sa pasad. Ustayan.
Sa ginan subetadu mga muhajirin na miyaru masaysiran ko kiawi diran ko panulunu Islam. Sarakiran subentugan agu subelas samala. Gusiran iku na mamakasul ku surga ku depan sumanga tau. Siran uto sumanga miskin na miyang awawapat siran na adende na migagedung ku mga rarbira na dairan den matunay sa taman sa gianatan iran sudunia. Na siran iku na mamakasul ku surga sa balas kiran wala subhanahu wa ta'ala. Gianan ikinirupa ang kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku hadisian. Kena ubelang wana miskin na bayran detar. Kasiran na ad na pangkatan nira nami sesenggay sabab ko para tiara naguso kaya rumah serang ko kapagawi di ko panulunu Islam sa mi perang siran salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Narakiran subentugan ko kaya una ko Islam aguso kaya perumasay. Ugaid na da kalipati wala subhanahu wa ta'ala sa rumah sayo mga ansara siyurugiran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Islam agu piya kaapasiran sa Madinah. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Gusto sirano to amialing sirang ko inged ko unaan iran, sumanga ansar sa Madinah, agu miarat iya siran, ap kebebayaan iran so tawa miaga paskiran, agu de aketo oniran ko mga rarbira na dengki ko ngani na ini bagay kiran, agu pepeka dia di iniran ko mga ginawairan api apan adna kapangingin dawa iranon, nasa tawa lindingan ko kaligetu ginawanian, nasiran to nasiran sumiyama kadeed. Ustayan, gianan su mga ansar asiran sumabubaling kuing datiugalinan, dar al-hijrah, agi al-Madinah al-Munawwara, amiara tiaya siran agu piyaka wiswisan iran aginawairan sa piyaka dia diiran su mga muhajirin, mapiapan mapangingindo iran ang kutuang mga tamuk, sa da aketo uniran na siiga gudengki ko mga pagariran ang mga muhajirin. Sambini dekat su tutulang ku bentugan iran adi kelipatan ku kaplaga dayong mga masa. Adna katuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyentu ginun sumang ansar. Skano sumanga tawagi enun dekal ko kasas sagadu margen na piturak kano ko kasas sagadu tamok. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Gusto sirano to amia kaum masirang ko orianira nagiiran teroon na kadna nami rilai kaming kaagus mga pagariami. Asirano to sukyaw na ang kamiran ko kaya paratiaya. Buding ka teguis mga puswami sa dengki ko sirano to amia maratiaya. Kadna nami mataan aska na lebilawa na makapadiin na lebilawa na masaling gagong. Ustayan, ginan sa sagurum pungay katlulumpo kaadna kabnaraw mga misking kirang ko tamo ko fay. Aginan sumiyamang unot ko 20 kamiyaw na aso mga muhajirun, so mga ansar, agugiyang ka na nalumpo ka na siran sumyunot kiran samapya, at tabiyon, agyuto sumiyaloy ko sura baraa. Gusto miya nga una apaganayapid kung mga muhajirin aguso mga ansar, aguso sirano to ang mga tawa miyunot kiran samapya, na miyaswat swala si ikiran agumiyaswat siranon. Nagyang ka na ayat na datarang ka na ayat sa kapuruan na aya mapipikiron na so mga tabiyo na miyamangunot ko mga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga muhajir ag mga ansar. So Umar bin al-Khattab na ayat tinigin sangko to ang mga ayat na palaya iyan dun miyarangkum so mga Muslim ang makapanggunaon sa inaliwin yan sa paganay so mga muhajirin na initundog yun so mga ansar na initundog yun so mga tabiyon so miyamangunot ko mga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga muhajirin ag mga ansar. Sa pedsan so mga Muslim mapupakatundog kiran sa urian a palayad na baginiran ko mga taba na tamok.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Bengkada mailay so sirano tuwa mi munafik sira nagi iran tiroon ko mga pagariran na mga kafir apod ko tirunan sa kitab. Aamay kapakaliong kanu, bugong kanu, natang kedalumyo kami apediyu sa diyemis kanu ipangunot sa isabu. Na amay kapamunoong kanu, natang kedatabangan namis kanu, naswalla ipseksi sa siran na mga bukag. Ustayan, giyanan subetadu mga munafik sa Madina apaguluanan ni Abdullah ibn Ubay agus sa mga pediyan. Apia kisugunian sa mga Yahudi banu an-Nadir sa migay kiran sa diendi sa tebengan niran sirang ko kipupentag niran ko mga Muslim. Sa diran ipengunot ubes siran mabugo ko mga darpairan udi na tebengan niran sirang ko apia anto na ukit. Sa pia kasarigiran sa mga Yahud sa lalaga iga di benar sa siran din sa saitan na manusia. Akagi mibulugiran sa tarotoyan so mga Yahud na inidui rambu sa kapusan. Sabayran din bebentai so kaya pakaawa akhiran ng mga Muslim. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Upama uliong siran na disiran meliwap diran, na upama upamunwa siran ng mga Muslim, na diran tebengan, na utabangiran siran na italiku diran sumanga likod sa kapalagui, urian niya na disiran katabangan. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Mataanas kanu itaraloy kelkiran ko mga rarbiran adis wallah, giyuto na kagiyasiran na pagtawada o sebut niran. Ustayan, betadu mga Yahuda lawan nakip kelek niran ko mga Muslim adis wallah subhanahu wa ta'ala. Sa betadu mga Yahuda gusto mga munafik masa sagala siran sa sulid na aya kapi pikira-kira no mga Muslim na may isa siran. Sa amay ka masugat siran na mabes nga gerubat na disiran penigir na kideru parsu begeriran sabab ko kalubenian si isa sulid sa disiran may isa-isa. Na andema na ya ika kesempangairan kurundaw Islam. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Di kanwiran iptido walangon inun tabu si eko mga inge da kukutaan. Udi na si eko talikuda no mga keleb. Sugesiran ko nataletiran ko diran kapagayo na yun na mga Yahud na mabagad. Aaya kataon niyo kiran na may isa-isa siran aso mga puso iran na sagung para kami bida-bida. Giyuto na kagiyasiran na pagtawa di pemimikiran. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Dataro sirano tu amiyaw na aniran samarani, akyat amaniran so karata ubala sugal bekiran, aadnar kirana siksa amasakit. Ustayan, giyuto sa sagurumpong nga Yahuda banu kainuka, amiyawnad na kiyabugawa kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miyaka awasiran sa Madinah sabab kukian duratiran sa pasad. Sa giyuto itinu Ibn Abbas. Supman sumujahid agus wasudi na giyuto kun sa mga kafir kukurayas kukiyati dawa sa bedra miya pulang siranon. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Dataro syaitan guani aturuun yang ku manusia kepir ka. Na guani maka kepir na pituruyan. Aangias sakurkad ka ikelkakan swalla akadna no mga kaaden. Ustayan,
Aya ibarat mga Yahud ko kini swaswairang ko mga kapasadang kiran o mga munafik sa katubengiran si ikiran na detaro syaitan na ipsugu iyan ko manusia suka kepir na andai ka kepirian na turuun yan na angya sakorka ka ipkalkakan swala subhanahu wa ta'ala akad na mga kaadin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Na ayak yarum beeniran na dua na miulug sirang ko naraka sa tatap siranon sa giyuto ibelas mga pananakuto. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hei sumya marat yaya kalak nius wallah bu ilay a isa a ginawa ko ngani na miniunan niya na pantag kumapita bu kalak nius wallah kamataan as wallah nagumagpa ko ngani nagi inyong galabukan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Guuba kanu maad na dataro siranu tu alinipatan niran swallah na piyaki lipatan yang kiran su mga ginawairan na siranu tu su mga fasik. Ustayan, miyang usiat su Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sa pitero uyan, aben yu dikatawi ap kepitaang kanu agup kegebinang kanu sa adila katutukawan. Nasa kegenian nakato nayan yang ku adilaskan yan na madadalam sa galeb kapangilay niyang ku Allah subhanahu wa ta'ala ng gulaulaan yan. Sa diniud nuto ke paruli ding gulalan sa tabang wala subhanahu wa ta'ala. Ad na mga pagtawa biyeluiran sumang adiyaliran narko sala kaukiran na inisaparkan wala subhanahu wa ta'ala akabaloy niwa datariran. Guuba kanu maad na dataro serano tualini pataniran swala subhanahu wa ta'ala na piyaki lipatan yang kiran sumang ginawairan. Anda din sumakikilala niyo apad ko mga pagari niyo. Sa miyaw mayran sungani na mini panguna kunairan ko mga gawi iya miyaw na aniran. Na mini siwiran so karo masaya naguso kapag uuntong. Anda din sumanga giimangalan dada amya nga una api terumbalairan so mga bendera nagupikuta aniran sa mga pagalad. Sabna ramim beloy sirana mini kagum sirang ko di dalam mga aturagu so mga bulan. Gie so kitab wala subhanahu wa ta'ala adidun kelengan so madadalam na piya kamamsa. Nam berabadan yus kanyan sa gawi iya malibutang sa suluun yus so sindaw niya naguso ungang niyan. Mataan aswala subhanahu wa ta'ala na biyuntugin so Zakaria gusto mga tao kuwalay niyan sa Peter wala subhanahu wa ta'ala. Amya adun sira nag-iisiran mamakot kung mga pipiya agu pemangni siran narkami sa kabaya agu kalak. Agu miya adun siran narkami akikaalakan siran. Da amapya sa katerwa dirun mabebentak so kasuswat wala subhanahu wa ta'ala. Guda amapya atamu kadi penggestoon salalan kuala subhanahu wa ta'ala. Guda amapya kitawa tebenan maratabetian sukapan tangian. Guda amapya kitawa ipkelkian kuala subhanahu wa ta'ala. So insuya upengin suya. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Di makapadagid sukir ku naraka agu sukir ku surga. Sukir ku surga na siran sumya maguntong. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. O ini turun nami ang kaiya Quran sa isa apalaw, natang kedamay lengkas kanya na palaw maalak ap kebengkag kungku kalakian ku Allah. Diang kutuwa mga ibarat na ipumbegayamis kaniyang ku mga tao kaansiran maka pamimikiran. Ustayan, upama ka sa Quran na ini turun sa pantag ku palaw na tang keda mga bebengkag kanyan sa kalakian sang kanana katuru wala subhanahu wa ta'ala. Ugayid na sii ini turong kung manusia amyang raw ko sarig amana na pagilayin wala subhanahu wa ta'ala itama na kituman niyang ko sarig wala subhanahu wa ta'ala aguso ka penggelab kiyan sang kaiya dunia sa kukumens kanyan wala subhanahu wa ta'ala ko kapakan dudianon agum belasan yan ko kiyang gelab kiyan. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
والشهادة هو الرحمن الرحيم. Sekanian su Allah asudad na simbaan narawar kanyan, akatawan yan sugay babusok amamasaan, askanian su lubilawa na makalimuon na lubilawa na masaling gagon. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Sekanian su Allah asudad na simbaan narawar kanyan, ada tu asuti akalilinta da pembegay sa kasasari ga pupaaram mabegera pemegsa memasla, niasuti-suti su Allah kung ngani na ipsa kutuiran. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekanian su Allah asum yangad na mitong, apumbagay sa rupaan, buntal arkian su mga ingaran na labiya mapia, aptes bikon su ngani na maridalam ko mga langit agu su lupa, askanian su labilawa na mabagara labilawa na maungangan. Ustayan, giyanan sa sabad ko mga ingaran wala subhanahu wa ta'ala, asmaullahil husna, aso kaganapaw na siyaw pulwagu siyaw langon, asadin sa tawa siyap niya nagu ilangagiyan na makasul ko surga. Miyaka po ko Abu Hurairah, miyaka po ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amataan na adnar ko wala subhanahu wa ta'ala, asyaw pulwagu siyaw wa ingaran, magatos inong tabu sa isa. Sadin sa tawa isip niyan sa ilangagiyan na makasul ko surga. Askanian Allah subhanahu wa ta'ala na gansara butong ap kebabayaan yan so gansar. Pangnal ko sura. Giya iso ikatlo ko mga sura asapulway ni turun sa Madina, aayapi sa bendingyan na sumisasanggoy bendingan si iku kawiyaw upagtaw maana umma. Ilayang kasupangnal ko sura al-Hadid. Si ina aya unay na bendingan na so kaya payagan yan sa so kandun siya ni ko kabnaro ka pagingad ko kasarumagiyan ko mga ridwin yan na si ikiran tumparak so karata o galabkiran sa pagkatawag uto sa kapumagumano bagro sa gurumpong nga pagtaw. Sa giyanan so tutulang ko kaya bugawa ko sa gurumpong nga mga Yahudang bawataan o banuan nadir ko ulan-ula na rabi ila awala ikapatragun ko hijra. So katimblian. So kaya bugaw ako sa gurumpo nga Yahud sa Madina sabi ko kaya duraterang ko kapasadanira na gusto mga Muslim nagyuto imauntula belasiran. Sa siyari ganiran sa paganay so kabagrurundira na gusto mga kutairan aguso sarigiran ko panabang mga tabang nga iran. Na dumataya masana miniguber so kawarawiran sa kialakan siran ko kasasempangairan ko rundo Islam adi kelubayan kabadan pepengusbus sa kabager ko uman gawi. Sa biyager siran wala subhanahu wa ta'ala sa tiyata piyan siran sabab ko para tiyairan. Ini turun sa Madina. Aya kadakla ayat yan na 24. Tumiuron ko oriano sura al-Bayyinah. Sumanunumpang na hadis. Piyan lutul al-Bukhari amya kapung ko Said bin Jubair apitirawakan ko Ibn Abbas so sura al-Hasr. Na pitiro yan askan yan so sura umbawata anun nadir. Maana Bani an-Nadir.